Zaključan. Ničifore! Ničko! Druživkoviću! Druživkoviću! Šta se derete, bre? Šta se derete? Ničifore! Ko je? Ničifore! Ček prvo da vidimo o kome se radi. Ničko, zdravo. Druživkoviću. Nismo. A, to li si ti, Tico? Čekaju vas na prijemu, Ničifore, Jest. imaš poziv. Okačite ga mačku o rep. Kako? A to je poziv za proslavu. Čoveče, samo na tebe čekaju. Ne mogu, Seko, sad baš idem sa prijema. Mislim, sa prijemnog odelenja. Sa prijema na prijem, noge mi odpade. Čekaj, A to je Ničko! prijem u tvoju čast, Ničifore! Jeste, Ničko! Druže Ivkoviću! Majku vam mangupsku. Ničko, nemoj da se brukamo! Druže Ivkoviću, molim vas, budite Uvredit će se kuma Brena, Ničifore! Pa jeste tvoja kuma! Ničko, molim te, Ničko! Druže Vi Ivkoviću! tražite nekoga? Da, druga Ničifor. Tu je on! Evo, budi, evo, baš ste ljubazni, hvala. Baš dobro što ste naišli. Dobro. Ničko! Prijetno, Ničko. Ja bez vas, druže Ivkoviću, ne smijem da se vratim. Koji si, bre, ti? Pa Pajković, bre. O, izvini, nisam te prepoznao. Nešto si upitilio, bogat. Pustite, ja ću. Ničko, meni veruješ. Ko si pa ti? Pa, bata blagajnik, zar me ne poznaješ? Pa, oduzmi 20 kg od stomaka i ovu sedu bradu. Ček. Bata lažov! Kako ne bi verovao bati lažovu? Kaži, samo kaži. Hoće da te vidi lepa Brena. Brena. Mene. Tvoja kuma. Pozivate na prijem. Na prijemu. Jeste, neće bez tebe. Pa majku vam, hohštaplesku, mene ste našli ove godine. Jako sam bolestan, nisam blesav. I možete samo da mi pljunete pod prozor i da se nosite odakle ste došli. Ajde, Žikter! Vati ga! Šta je ovo? Ovo je protivno članu 17 disciplinskog postupka. Oho, 37 sa 5. Možete se slikati. Aj, vidjet ćemo šta ćete poslije da kažete.